Ahan Madamaroi Bapau. Tongan Baloisang Singi Makada, Lamdam Sigi Miamda, Sentok Lambipi Naba, Paikat Liba, Tabak Tauram Sing Amuka Hana, Mediang Changba Matam, Yauri Hairi. Krumjari. Am-Istv Manipuri Pau Mityang Tabriba Singbu, Taram Nokjari. Pau Sandong na Pizari. Manipur da thokliba chahi ani helaba irang asina state asigi sel thungi phibam sathina soksil hale lengak na tungan baloisang singi makada lamdam sigi miyamda senthok lambi pinaba paikhatliba thabak tauram sing amuka hanna mityeng changba matam yaure hiram asida mityeng thamduna Am-Istv news na lamphel da laiba state veterinary department na khaki campbell mutanaba chalaiba duck breeding farm da koina chatlubage paudam ama aina hujik leijariba mafamsi lamphel patalaiba state veterinary department ki duck farm dudani matamamada mafamsida nganu masa puthoga manipur gi lomi singda integrated farming gi mokoida double income wainana bagi damakta mokoida senthok hena leinana ba nganu masa singse ataba mamalda pirami अकोन हुजुक उरिबसना इनक्यूबेटर मशीन सिंगदुनी लिसिंगनि तरामापनगी ममांगदगी इसिंग इचाव हंजन हंजन थोकिबना मरम ओरगा मफम सिन नमधगिबा दुगा इसिंग शोटकिबना मशीन सिंगदु सेम्बीदबना मरम ओरगा मतमदुदगी हाना nganu masa pirga lerambadu hujikti lomi singda wanarba matamsida hongba mamalda nganu masa singdu phanganba ngamdri aduga ngasi akoina uriba mafam sida hujik leiriba nganu singsi kaling stage ni marum kokpa loiraga makoisi masa chana bagi damakta thadokibagi matamdu oiba nganu gi phibam da leirame akoina ngasi laksaba matamda atop mafam singda nganu masa tungan ba staging masa dagi yokhalakpa mathang rotation naina lakpagi mawong dudi uzai adubu atopa nganu mayam ama ka hena matam ama loiramba dumaina loidana aduga marum sing masa olhandana hujik mayam da phangan bagi ataba mamal da lomi sing da phangan bagi potumadi hujik leitri duck farm sigi manung da leiba pukhini mayam no somda hujik leiriba ubiriba se matam amadadi masi nganu thadoga nganu sing sigi iroifam makoi gi masana nanaba hena masamo fanana bagi adumaina sizinaramba mafam ne dum ngasidi fencing gi khudong chada basing su leire napi singbi yam hena haujan gi bana maram oraga ngasidi changshalaga phajana masida sizinaba ngambagi potumadi udre mafam sidagi puthokpa fertilize oiba egg singdu incubator machine si yadabana private ki farm singda nganu murum singdu kolhallaga hojik makhata na breed sidi mutana madum leiriba staff singsina yamna kanna honabagi mami dudi tai aduga khaki campaign si manipur da mafam sidagi farm sidagi hojik adum mafam mayambada fajana loinaraga madugi kanabadi launari aduga leiriba nganu sigi breed tumaksu ngasi mak mafam sidagi hawdokiba mafam simakta dasu mutana ba staff singsina su yam kanna hodari hojik nganu masa puthoktragasu mafam sida leiriba nganu singsina kokpa masa onaba marum singdu adum lomi singda akhangba lomi singda de dum subsidize oiba rate da nganu marum amada lupa tara da piraga nganu masa sing puthokna ba marum singdi mafam sidagi dum puthui hojik thingnari ba khudong chada ba sin incubator machine yada ba sina masa olhan bangam da ba sima leire aduga pukhi singi fencing si leitabana maram oraga nganu se thadoga su mangi bagi khudong chada ba mayam amu su thingnai aduna fencing si mapung phana tobiragadi leiriba staff singsina senajabada thudukpa awaba leiroi haba wafam dudi thambire loinana hojik laiba wafam di incubator machine si yaragadi karigumba mafam sidagi nganu masa singsi puthokpa ngamagadi matam amada pirambagum na ngasi su leiriba irang sina maram oraga miyam wanaraba lomi sing wanaraba state sigi senthum gi phibam phatraba matam sida ahongba mamalda miyam da nganu masa sing si ataba mamalda phanganba ngamba taragadi lomi sing sigi senthum gi phibam phagalan badantana state sigi senmitlon da su achouba kanaba madi oigani haiba wafam du mafam sida laaga khangba ngamjai video journalist Jiban Konsam Indra loinana paudam jariba longjam Gunasandra Am-Istv news Lamphelpat duck farm
Manipur State Rural Livelihood Mission na kumbi AC ki Borayangbi Gram Panchayat ki manung chana laiba Wangu Sandan Khongda Saturated Base Intervention Program ama haudokre. Thoramasida kumbi Assembly Constituency ki MLA Sanasam Prem Chandra MSRLM ki official kasu sarukyaduna Borayangbi Gram Panchayat asigi tungan ba khungang kyadagi lakiba nupi cha magayangkai henbada mission asigi makada self-help group SIC semduna khungang gi nupi singi selmetlon hena fagat hananaba lengaktagi kari kanaba kutung sabasing lawbayay haibagi matangda MSRLM ki akang ahay official singna macha khaina khangan ki Thoramaduda MLAS Prem Sandrana Department of Rural Development and Panchayati Rajna khungang chawkhat naba thabak thoram sing paikhalak liba sida khungang gi senmitlon suhena fagatna naba MSRLM na khungangda chatuna nupi singi senmitlon fagatna naba paikhat liba kaya asigi kanaba sing lohongnaba hotnasi haiki Thawramadu Borayangbi Gram Panchayat ke Administrative Committee ki Chairman J.S. Ramesh, Upapradhan S. Mani, BJP Kumbi Mandal ki President Seram Angosana, BJP Bishnupur District Committee ki BP K.H. Laxman, MSRLM Bishnupur ki District Manager Mission Manager A. Amarjit, District Coordinator, Block Coordinator Amadi, Cluster Coordinator Singsu Saruyaki. Dacatiba irang sinamar moiraga silpa koi myam yamna handari tari tade koi ngakam karom dagino sasing dekam dabe ade no misi naga ba tawdabe ade dal anai gaw ko habi ade adra sugum labat tuan ba gramen di lakba khungang dalaiba si san mayam singi state gramen lamdi central gramen pai khaliba tuan ba kanaba mayam singi se koi longmi dabe henabi tawsi Olympic Games ta India ki medal laugadoriba si Manipur gi sanaroi singni masigi pandamda India na bid tawriba lisingani kuntra taruk Summer Olympic Games ta sarukyaduna medal loba ngamna ba haujiktagi semba chapchare matam oire Kumalampak Standard Swimming Pool gi wat libas timbat sonabat ice bat yauna atai award passing amadi pulasi matam chana maintenance Manipur lengak na tawbirabadi Olympic Games asida soidana swimming gi medalist puthokpa ngamgani hari Hiramasida Network asige Senior Sports Journalist Boyai Ningthozamdage Paudam Ama Manipur lengangna miyeng changiba watpadagi semjin sajin bidraba Kumalampak Sports Complex ki swimming pool da hana international swimmer oiramba NIS swimming coach Laitonjam Santosna lakadoriba sai sogli singani sumna kunthar tarukta India na yumbu oiduna pangthokadoriba Summer Olympic Games ta India ki mahut sinduna Manipur ki swimmer sing saruk yaba ngamnaba katokpa amaga loinana international swimmer Laitonjam Lanchenba yauna atai masak nareba swimmer sing tambi takpiri Coach Laitonjam Santos hana international swimmer oirambata natana swimming da NIS qualify oiduna sogli singani sumna mapandagi sogli singani sumna kulumdoi phauba sanglaba sahi taramari rom Karnataka Bangalore da tongan ba academy sing da thabak tormlaba matungda Manipur da laktuna Manipur sarkar gi European Sport Department ki ayaba lauraga swimming pool in charge wajan nabagi makhada RCC advanced swimmer sing hojik phauba tambi takpiri award apana thalaba Manipur gi amatangaraba Kumalampak Sports Complex ki swimming pool asi lengangna long term policy amagi makhada akhanba miyeng changbiduna waliba infrastructure sing matiksana phangan biribadi India ki natana state asigi masak naraba swimmer kaya putopangganguni haina coach Laitonjam Santos na network asiga akhanana unabada phongdorgle I ming Laitonjam Santos I ex international swimmer ni Bangalore Academy of the facilities mayam leibam from the adum package kasi yam sauraga nugaina leibam from the dagi aina sida lakibase ai iramdam sida aina sanabada akoi di Manipur sidi sanabagi lamni loina pithok sarpa mayam yawi adu ai ju amuktang aina khallaga swimming se aina India gi champion se oina ba India gi mangin tharga chatna ba aina hona bagi pandam ma laaga India na Olympic se sin bagi bat lo bagi ama leiba adugi adu hajitigi long time aina vision nama uraga ai angang sing se sahi zik nipan dagi na dum tranga moki manung lei adugi matam du sab chana peak timing tagada aduna long vision nama semaga aina isa se adum ko samo oiba si
गवर्नमेंट की सु ओइब नते अदु ओइदबनिना इसा अदुम कथोकपनि अतोपा आई कैसु तौद्रे सिदा कथोकपसे नतना अदुम अयुक नुंदिन गा ट्रेनिंग तौबा मतम मतम की ओइना अदुम आई ट्रेनिंग मचा मचा गुम्बा अदुगी फॉरेन कोर्स ग्लोबली करम्बा ट्रेंस ता चली करम ट्रेनिंग तौरी करम रिकवरी की सिस्टम तौरी हाइब मैम सिसु अदुम कैसेप तौना अदु फॉलो तौना होनाबदा अदुम मतम मतम की ओइना पैसा संगदबा अदुम मदि नते अदुबु चैलेंजेस ती अदुम लई हजिकसु चैलेंजेस मैम लई ट्रेनिंग की इक्विपमेंट्स की अदुगी स्विमिंग पूल की वाटर क्लैरिटी ओइदबा अदुम मैम हम लई अदुबु अखोई मणिपुरना लाइरब लेबा अमा ओइबा अदुगा थौदोक याम थोकपा लेबा अमा ओइबनि कैसु यामनजु आई कनादसु ब्लेम तौनिंदे अदुबु स्विमिंग बु नुंसिबिबा स्विमिंग बु पामजबिबना अखोई मतेंग पांग तारदी इन तौजरिबा ट्रेन तौरिबा अमदि मणिपुर की स्विमर सिंगसि यामना फबा मसादा पिथोक चुपा इनबॉल क्वालिटी यावजरपा अमा ओइ अदुना आइना आइगी वाखंदा आइसु कथोकचरगा अंगांग सिंगसु कथोका अखोई होना मिनरगा ओलंपिक सि अखोई अदुदा मेडल लौनबगी आइगी ओइनदि पांदमनी अदुगा सिदा स्विमिंग नुंसिबिरिबा स्विमिंग बु पामजबि मिना आइगी मोगी मतेंग सुई लौजनिंगी एशियन यूथ चैंपियनशिप से असेंबदी स्विमिंग की अंडर 17 होबने अदो मागिना जस्ट 14 गत ngairiba 14 प्लस से अदुना परफॉर्मेंस ती अजिक नेशनल रिकॉर्ड से माना थंबनिना परफॉर्मेंस की दी आई क्वाइट श्योर ओय फजना दुम पे कनी खल्ले अदो मेडल सु आई फंगनी ने खल्ले अखोगी स्विमिंग बु नुंसिजबा अमदी स्विमिंग बु पामजबा स्पोर्ट्स बु नुंसिबजबा सिंगना मणिपुरदा हौगलिबा प्लेयर अमदी स्विमर मरुइना स्विमर सिंगसे यामना ममांगदगी सोलगा लेरंबा अदुबो हजिकती परफॉर्मेंस खरा फजखले खरा मियेंग संगबिरगा स्विमर सिंगसिदा हाइना परफॉर्मेंस पीनबा सपोर्टिंग स्टाफ कुंबा हेना मन रिकवरी सेक्शन सिदा हेना मियेंग संगबिरगा खरा गवर्नमेंट सु अदुगा मागा मरी लेनबा ऑर्गेनाइजेशन सिंग नसु खरा थबक तोमिनरदी आई अखोगी नेशनल चैंपियनशिप जा कोइना सोइदना दुम कोइना डोमिनेट इंडिया दा तौरगा चटपा ngamni नैना अच्छे पताजे इंटरनेशनल स्विमर लाइटोंजम लंचेनबा बहारेंदा सही सिगी अक्टोबर थागी तांग कुलुमदुइदगी कुंतरेट फाउबा पांथोकदौरिबा अहुमसुबा एशियन यूथ गेम्स इंडिया की टीम दा सरुक यागदौरी स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ना इंडिया की स्विमर तरामरी खंगतपदा मणिपुरदगी लाइटोंजम लंचेनबा खनखिबने लाइटोंजम लंचेनबा बैगबटी लेकाइदा लेबा लाइटोंजम कांता अमदी तखेलंबम सोनिया की मचानुपाने सही सिगी जून थादा भुवनेश्वर पांथोखिबा 64 सुबह सीनियर नेशनल चैंपियनशिप की 50 मीटर बटरफ्लाई दा नेशनल रिकॉर्ड थंबदा नतना 100 मीटर की बटरफ्लाई दा यामना यांगना लोइदुना नेशनल रिकॉर्ड थमखिबा असिदगी स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ना लंचेन बबु खनखिबने हौजिक कोच लाइटोंजम संतोष की मखादा पांथोकदोरिबा यूथ गेम्स असिदा अकनबा ट्रेनिंग तौदुना पांथोकदोरिबा यूथ गेम्स असिदा फजबा परफॉर्मेंस पीदुना भारत अमदी मणिपुर की माइपुरप ngamnaba कन्ना होनगनी हाइना नेटवर्क असिगा अखनना उनबदा लाइटोंजम लंचेनबना फोंदोरगले आइगी मिंग लाइटोंजम लंचेनबा अदुगा बागी मिंगना लाइटोंजम कांता मैते मागी मिंगना तखेलबम सोनिया आई हाना निथेम बुके मपांदा होगी सनाउबी अदुगा सदमेन तौजरमी मतम खरा लेगा मतुंगा आई मोनम कॉलेज तक लोइजरे मतम खरा सर्ट होई मखादा आई हजिजिक लाइटोंजम संतोष के मखादा आई कोच ओइना एखोगी इंटरनेशनल चलजु नेशनल चलजु मागा दुम पुन्ना अखोगी कोच ओइना चचरी अदुगा आई हजिक स्टेट 2016 दगी थोक्चरी 2025 पो अदुगा नेशनल मरी सुरे अदुगा इंटरनेशनल अमुरक तक चतेगरी आई कन होनरगा दुम मेडल अमसुंग रेकॉर्ड थोगाना होनदीजे अइना इंटरनेशनल चौबदे मोई स्विमिंग पूल याम फजना सारेको मोइदी ग्राउंड फ्लोर सादे मोइदी फर्स्ट फ्लोर दन साइ मोइदी स्विमिंग काखलगा अदुगा होय मणिपुर दम इसिंग जे दम याम कन दि फते अदुगा ब्लॉक चु मोइगी होयगी हानगी ब्लॉक तुम चोंगी मोइ आदे ओमेगा ना हापे मनिंगदा अदुना स्टार चम फजे अदुगा सिलसिदा चोंगा आदा चोंबदा होयगी बैलेंस इकाई भागदा नो युंजन ब खोचन ब्याम तवे अदुगा मोइगी दि इसिंग क्लैरिटी जाम सेंगे अदुगा मोइदी इंडोर जो होयगा अदुगी नोंग चुबा साबा खोटपा केम खंगदे अदु सिदि नोंग चुदि फरक ताबा नगाई नाम तवे अदुगा इक्विपमेंट गुंबा अदुगा होयगी इंफ्रास्ट्रक्चर गुंबा खा वाब माले ब्लॉक चिजु याद्रे ओमेगा दो वाले अदुना चोंबदा फराम ता आदा चोंगा ए चोंगजु फराम ता अदुगा होय इसिंग क्लैरिटी जे याम उदबा सि याम तेन फरक ताइ लोबदा अतै सुजन ब खोजन बाउदैदि होयगी ब्रेकआउट तोरपदा याम तेन फरक ताबा याम यावे पाउगी मरक्थना तेन ब्रेक अमतंग लोमिनसे मतमगी नुंसित नुंसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खूबन सिंगबा तत्तन थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक्त फहनबा ngamlaba काफिडोन कप सिरप 100% हर्बल प्रोडक्ट नि लोक खूबद नत्तन नकमही चेलबा अमदि खंगनाउ मरेंग चटलगा लोक कंखु खुरबा काफिडोन कप सिरप थकपियो काफिडोन कप सिरप
हक्चांग फन थमगे हायरबदी इरमदा मसिमक्तदा लैबा ख्वाइदगी फरबा हॉस्पिटल सिंगी मनुंगदा अमा ओइरिबा बबिना हॉस्पिटल लेजरी मफम असिदा थाजबा यारबा अमदी सेल यामना चंगदना स्पेशलिटी कुन हेनबदा अना लायेंगबगी खुदोंग चाबा पिजरी पेडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी कॉस्मेटिक सर्जरी अमदी स्पेशलिटी मखल मखा कयादा अखोगी स्पेशलिस्ट सिंगना मरिक चुमना थवाई हक्चांग यावना लायेंगजरी अदुना स्टेट वांगमदा अमु करीगी चटलुगनी अखोगी मणिपुरदसु हौजिक्ति अवांग थाकी हेल्थ केयर फंगलबदा मतम मांगन बिरगनु सेल हेन तिंगन बिरगनु अखोगी स्पेशलिस्ट सिंगदगी मालेमगी अफब थाकी लायेंग पताप युमफम ओइबा सर्विस लोबियु बबिना हॉस्पिटल वे होप मीट्स कंपैशन अकुपम रोल की दमक बबिना हॉस्पिटल सजीवा जेल रोड खाबई सोई इम्फाल ईस्ट लेंगसिन बिरउ नत्रगा अखोगी फोन नंबर 6909 390666 ता कॉल तौबिरउ होंगलगलिबा पुंसिगी लंबीसिदा अरैबा चाबा याबा मखै सासिनदरी अदुने हिदाक लांथक कयाम चादबा यारक्ते सासिलिबा सिंगदुना अदोमगी लिभरदा कयाम सोखली खंगबिब्रा लिभर नबु सोखलबा चानिंग थकनिंग फाउदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदी कुचु कुमेन सेंहलक्ति खुदिंग मक्सिबु ngakthokke hairabadi जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमदी कैप्सूल जोलिप 100% नेचुरल सिरप एंड कैप्सूल ब्रेक की तुंगदे तनराम नोकचरी मखाताबा पाउ पिजरी मिटाई इरोल एक लोइना सिलोल अपुन बलूफ असम मिलाल गिल अमजिंग मखादा बाम जरुल तरा माइटई क्लफना सेंटुना नुमित तरानी की ओइबा मिटाई मेक ताकपी तंबीबगी थोरम अमा हौदोखरे थोरम अदुदा मिटाई मेक के ओजा आरके मंगलैसना मिलाल असम की प्रेसिडेंट सेराम हेराजीत माइफा की प्रेसिडेंट थंगजम ब्रोजेन माइफा की एक्स जनरल सेक्रेटरी माइबम सबीरुद्दीन खान मिटाई मेक के ओजा निंगथेम मयुम ओंबी कमलाबती सीजा अमदी कोंगबम गोपी मोहनसु सरुक्याखे थौरमगी वाहौदोक पिरदुना आरके मंगलैसना हाइखिबदा अखोई इमालोल अमसुंग इएक असि मैजे अमा ओइना हिंगबदा तत्ना थानबा याद्रबा इगी मरिगुंबने मरम अदुना अखोई पुमनमकना हाइनबा होटनमिनसि हाइखे सेराम हेराजुना आसामदा चोइना खुंदारिबा मैतै सिंगना इसागी लोल इएक खंगनबा होटनबा मथौताई हौजिक अखोईगी लोल आसामगी ऑफिशियल लोल ओइना आसाम लेंगाकना लौसिनबिरे अखोईगी इएक सु स्कूल सिंगदा तंबा यारे अखोई पुमनमकना मतम मांगहंदना तमनबा होटनमिनसि हाइखे लोइसलकपदा मरुइबा पाउ अमुका हना पिजरे तोंगान तोंगान बलोइसंग सिंगी मखादा लमदम सिगी मियामदा सेंथोक लंबी पीनबा पाइकटलिबा थबक थौरम सिंह अमुका हन्ना मिटिंग चंगबा मतम यौरे हाइरे हौजिक फाउगे ओना देआई सिबिना संदोक चबा मणिपुरी पाउ मता सलुशन जरे मिदेंग ताबिरे पपुम नमकपु अमुका हन्ना खुरुम जरे